Ni saya nak cerita ni, cakap comel. Tapi perkara salah. Cakap comel. Alhamdulillah dengan izin Allah, semenjak saya makan satu-satu obat tu, saya jadi sembuh. Dia apa? Cakap kening lah. Cakap ada sandaran. Alhamdulillah, semenjak saya makan satu-satu obat tu, jadi sembuh saya. Alhamdulillah. Mana semenjak makan obat tu jadi sembuh. Tak apa lagi. Tiba-tiba dia sambung. Ni dia sambung. Sambung macam mana? Allah letak dah kandungan di obat dan Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan. Mana adakah Allah menyembuhkan sendiri? Kadar perbuatan Allah. Kadar perbuatan Allah hanya letak kandungan di obat. Lepas saya makan obat tu, Allah mengizinkan kandungan tu yang menyembuhkan penyakit saya. Oh, tu bukan pegangan ahli sunnah gitu. Sebab bukan sekaliannya kadar perbuatan Allah. Kadar perbuatan Allah hanya letak jadikan kandungan di satu-satu obat. Habis dah kadar perbuatan Allah, menyembuhkan adalah datang daripada kandungan yang Allah jadikan di obat. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah mengizinkan. Dengan mana apa Allah mengizinkan? Allah tidak halang kandungan di obat tu menyembuhkan saya. Tu puak tabat izin yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Cakap molek dah dengan izin Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah biiznillah, dengan izin Allah, dengan makna qada dan qadar Allah. Biiznillah abi qadaillah wa qadarih. Itu dengan makna izin. Dengan izin Allah, dengan bahawa qada qadar. Dengan izin Allah dengan makna bi qudratillah wa iradatih. Makna semua tu datang daripada qada dan qadar. Kalau kita cakap dengan izin itu, tiba-tiba dia bercakap dengan izin dengan makna Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah tidak menghalang kandungan di obat tu menyembuhkan saya. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan, tapi kandungan yang menyembuhkan saya ni pun Allah yang letak di obat. Ini puak tabaiyin. Yang kedua, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, tapi bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni cakapnya comel. Tapi macam manalah, semua ni qada dan qadar. Dia cakap comel tu, saya tak kata apa dah, bagus dia cakap dengan izin Allah. Dia pergi hurah pula. Maksud apa dengan izin Allah? Maknanya bukan Allah yang mengqadarkan sembuh, tapi Allah mengizinkan, membenarkan kandungan di obat tu yang Allah jadikan yang menyembuhkan saya. Kandungan di obat dia panggil kuah. Kuah tu, kekuatan di obat tu menyembuhkan saya. Allah mengizinkan, tapi bukan Allah yang menyembuhkan saya. Atau bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana cakap molek dah. Tapi bukan salah. Orang cakap obat semata-mata. Obat ni mahal, obat ni power, obat ni. Jadi saya penyakit macam cabut buang je. Tapi dia cakap sebab je. Pegangan, kandungan di obat, qada qadar. Sembuh saya, qada qadar. Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak